тұрар ажылым улуу қарсы алғым жонум мурнунга болса бирле доғарында республиканың экономикасы оң болса табанды озып сайзыралдың болса табанды озып бери жаңаштың ол ажылдарды болса эң кол уланыш кынды эргеле оруктар айттыры болуп турар. Күрнебистин таштакы политикасы бирле доғарында бистин удуртукчубуздун президентибиздин болса көбөй таштакы херектер талазы болса ажылдап турарынын уланышкынарын талазы болса бистер база жерде улуу деткимжени бер жулубуз деп бодоп турабын. Владивосток озатык Луганск эшик болду меңе халма кийин Батулга чаа соңгуп турган молдун болса президентибизге табаржырымды пайдалга табарыштым мол дээрге болса меңе тыколу жедешкиндер чүбө дээрге болса күрненин утуртукчусу биле табаржып чонумдун мурнундан болса пайырына жедирип бодумдун болса сагыш подолуна чогажыр меңе болса улуу жедешкин деп бодормун чүбө дээрге билдиңер да олоям мол дээрге биздин кады көлбей жыдар чонубуздур олар биле биздин кады төгүүбүз тыколу оңсонда болсам молдар биле улуу күрненин да чаңгыз чарты кылды журтап жоран үйлерибиз да бар. Жаңаштың болса мен бай булак бер болса жерде биздин тобубуздун улуу төгүүсүн көрүп көрүп болса сонун деп бодормун. Жаңаштың болса Россиянын иштеки херектериямыздын болса талазындан меңе ол талазды болса бодунун теткимжесин берип Лавровтарга база Шындырханын олунду чугааны болса кылып көрүңөр биздер шупту талазды болса теткирбиз. Мен таштакы херектериямыздын сөмези биле ол чугаларны кылып турган киши. Жек бери болса Сергей Викторович бодун талазындан база улуу теткимжени бергени меңе тиколуга аз кешик болуп тура жүбө дээрге Бүзүрелдин база бир талазы нян. Он бирөскө талазы болса Лавровтарга бистерге болса чаңгыз эбиз удаа кейип турган киши болду. Табага мен ону хулее баарындыгы аз кешикти турганмын. Жек бери болса ол сайттын ажылында онза чүл дээрге болса бодунун бу күрнезинин темги политикасын оң болса удуртукчусунун жерде кандык ажылын кылып турарын талазы болса шупту уланышкынар талазы болса тыколу деткимжени берип жүрүп сайттын бирейси бул киши. Жаңаштың болса Лавровтарга болса сүмелешкенин түңүлө болса менен бирле доғарында бу өлбей жадар күрненин удуртукчусу биле табарышып турганым бу. Билирле олой бизам мол күрне эле болса 1300 километр биздин кызыгаарыбыз бар. Ол кызыгаар дээргеле биздин бирле доғарынан айрыл кызыгаары. Ол айрыл кызыгаарын болса бирле доғарында бизге база жедешкиндик ажылдаптар мында кызыгаар жеди баары дээргеле мында майттырлар да көбөй. Жаңаштың болса Батулга болса биздер табашкаштың базалы ханам эжишкилер ишкашкылдыр куспакташтыбыз чүбө дээрге болса улуу эрге жагарганы тутуп тургаштың болса эрткен орубузда отпаспыз айкидир деп мынды жубагы келдибиз. Бирле доғарында ханам ону эрхеи болгон жөзү дээргеле Батулга адарга боду жубала өнүк келди. Сактырдырсызларбы 90 жылдар деп биз тоол улам удеге болса база табарышып турган болдур биздин. Табага чаңгыз эбиз удаа мен барып турганмын сайгарлыкчы тургаштың деп мынжан жубаны эгилейин киши. Жек берге ол дээре меңе база тыколуунду теткимже болду. Чүбө дээрге ону сактык белгиси канды кирге деп ичинде чизинип турган киши. Жаңаштың ол чубанын эгезинде шакпо мынжан эгилешкин болса бизге база тыколуунду бот-боттарыбызга Бүзүрел база мынжан тургусуна берди. Эжишкилер ышкаш чаңгыз төрел чоң ышкаш кылдым жан жогалашканыбызга мен тыка өрүп жорурмун. Чогалашкан айттырлар стергилер билдиңер көрүнөлөрүбүздүн ажыл агайы боттарысын талабыстан болса жер журтубуздун сайзыралы дээргеле бирле доғарында моруктар айттыры боттарсы эле теткижип көрөйүңөр эрткен 2010 алды жылда суу базам улуу көрүнөлөрдүн бозотуртукчулары Кадаттын, Моолдун, Россиянын бозотуртукчулары, бир дубар отуртукчулары Ташкенти Хорайга улуу
меморандум деринде документиге ат салган жөө. Ол документиде өзү үжен ажыг төлөбүлелдерге өзү ат салган. Бу эңне эки угланышкыны боза төлөбүлелдер подур. Жаңаштын боза кыдат күрненин боза Чаңгыз Кожагдебис деп ол дарганын боза Синзепин дарганын боза үндүрүп келген бомундагы инициативасын биздин удуртушубуз база шуптабазыл боза теткейинги болдурин. Жек берге ол төлөбүлелдердин иштинде боза 2017 жылда полу удуртукчуларыбыз эңне херектик бирдуар жергелелдин боза төлөбүлелдери кымыл дештин оңду ойунда айтыра келен же оңду ойунда дискуссия келен. Жек берге боза аңгы ведомстволор арасында по үч күрүненин боза тең бол ажылгыр бөлүүн боза тургузукпаган. Анда боза аңгы специалисттер, эксперттер боза киришкен болуп турар. Улуу аз кечикче боза ол комиссиянын дискуссиянын иштинде боза биздин темир оруктун боза төлөбүлели боза кирип турар болуп турар. Оңду ойунда боза чоға үнүп турар болуп турар. Жаңаштын подаргалар эле мени табышып турган эңне кол угланышкын дергеле биздин дабабыз тоюнда чоалап, төөгүбүз тоюнда чоалап, улуу күрүненин иштинде боза биздин ролубуз по геополитиктик дербизби турар байдалыбызды база чоалап, чуга дерге боза анашнабы чулы Азиянын төбө эмес по улуу күрүнө иштинге тургаштын боза биз база колдуула эңне онзагай жөө дергеле ортузунда болуп турабызды биздин. Жаңаштын боза по ортокку байдалыбыз дергеле мен бодарымга по Россиянын улуу күрүнөбүздүн боза по Азия журттарын же боза угланып оң боза ажылын түргөдө дегилеринин талазында биз улуу ролду ойноп болуп барганбыз. Бизде да барыштыр боза көбөй оруктун айтыргылары, энергиянын боза аңгы шугумнары денишкаш по ажылдар боза бомжан улуу күженишкини кегилей бергенге мен такы өрүп беремин. Жалза ол ажылдарны бизден камаржыр, биз кайкыре ону падаткап шыдарыбыздан, кайкыре подуустун талалакчыларыбызды жеди баарындан. Жаңаштын батулга далатары болобоза бирле дуарында ону жубалаштым. Подум таламдан боза чубаладым по Шушинская, Саяна Шушинская ол ГЭСтин кайкыра чогукта жадарын биздин республикабыз табаштыр боза кайкыра көбөй суу улуу эне союздун боза суу нар угланышкыны боза барганы бокунда улухем чакыл кожунун боза улуу территориясы боза суугадан жекире берген. Анда боза электринин боза күчтери тыка көбөй болуп турар. По молдун по талазы по Запхан аймак, Опс аймак, Копту аймак денишкаш по талазынын сайзыралы по еде базала билдиңер базада бабызышкаш биле дуарында электр энергия айттырында теңгенде шаптаразны болуп турар деп мен ону билиргижин. Жаңаштын боза по Сайна-Шушский ГЭСтин боза теңге ол электр шугумун мол же киреринин айттыры дергеле чуглеп бизге улуу жедишкин эмес, бирле дуарында мол күрүненин база сайзыралынга улуу салдарлык бор деп ону мен билгештин, ону база жубалаштыбыз. Биздин жонубузга база ол уланышкыны кылып жеди бар болсо эле бирле дуарында электринин өртөгүнөзүнө бизге чик эбежей бер. Ол дергеле өгүлө кайда өгүлө табата жуктап чор өгүлөлөргө тийиштүү кылдыр туза боло бер деп ону бода алгаштым боза ону идип турарым бу. Орук черге айттыры дергеле билдиңер сайзыралдын эңне кол айттырлары эле болбой. Орук жок болбосо ламганды сайзырал болуп болур деп. Ол орукту эңне энди чыкылама эки кылдыркылы бар болсо ол деги түрген тең кишилердин эркилдези оңсонда тең болгангы экономиктик боза чүгүктеринин боза түрген жеди баары дештин оң өртөгүнөсүнүн улуу салдарлык деп түшүнүп биз билип турарбыз. Жаңаштын боза по айыплуу боза биздин ол ажылдарыбыз чүгүлө биздин угланышкыныбыз добул идишкинибиз теңделинде эмес. Бу күн уже чейди болгон айттырларыбыз бар. Бир дуарында дергеле оруубуз айттырыдыр. Биз база жубалашып барышып жубалан болбой биз эле 2016 жылда бозам биз бу хандагайтты улы кызыл арасында орукка
20 миллион ашка үндүрүп турган болсо, по жылда болсо 300 миллион ашка үндүрүп турабыз дергеле, ол оруктун эки жидеринге кайкыра көбөй чедишкин жеде болгондорбуз. Ол дергеле чулы чыкылама орукту бирлендиги хандагайтыга жедирип баарында оюндабыз. Тоол кайлы тапчымы бол тең бол таможня пунктузун Поршо хандагайтты деп турар. Ол пунктуну чулы молдун бош Россиянын хаматлар эртер кылдырабыз. Тоол улуг өскө күрүнелердин Индиянын да болгойлы, Кыдаттын да болгойлы, тоол Южный Кореянын да болгойлы, бу хандагайтты да баштырып берди бажа кирип шыдар мындай байдалын жеди бар болзусалы база прюске экономиктигиндеги шимдешкин боло ер деп бодоп турарбыз. Бир улуг ажыл дергеле ол орукту трансграничный орук дейбиз ба. Күрүнелер ичинде эртип турар орукту болсо, эки асфальтлык түргөн эртип болур кылдыр, чүлдү жеди баарында ойнотук улуг айтыр дурсунуп турар. Копту улангом хандагайтты чадаана шаганары кызыл абакан дешин жорукмандыр болдур деп. Ол орукту оюнда чубабыз жогумтукка солун болгоч тоорт болду. Улдарга болсо бодун талызындан ол олурган сайттарынга болсо базала тоортлы темге бодун болсо хамарлазын чубалады и талгаларын болсо берип болду эсим. Россиянын күрүнези чаза болсо по жылында негелеп хандагайтты боршоо деп турар. Ол кайылы пунктузун болсо реконструкциясын оңтудуун болсо кылып келинже болду. Түйүн жа Леонид Бершанский болсо чубалыштым. Келир неделеде Москвага амбазарда олуру болуштум. Келир 2018 жылдын ашкаландырышкынын талызын жоозо чубаны кылдыр болдубуз. Анда база бир айттыры дергеле бул биздин элжин молда Россиянын база элжини база оңдо ойнда жубалыштым. Мен жубалышып бир база бир айттырым дергеле хандагайтты да кызыгар зонасын болсо жерде апкаптарын чедип алсак турмун. Чүгө дээрге билдиңер ол зонаны тургузууга ол хаматларынын арасында эргилдеси улуу көрүнө эле ары бичинди шаптаразын капбаржы. Кайы ындыгы өскө бир кызыгаарларга ол ындыгы байдал керек тажадабыз. Биздин бу өбүрдө болсо байдал булак бери болсо мен бодарыма жерде ол зонаны эбей жеткиштим. Ана кызыгаарынын ажылын күчтөлдүрүп бишаган бозуна деп жүрөбүз жерде апкаптар болсо ажырбас деп болуп тур. Жеп бери болсо хандагайттын ажылагы оң болсо пайдалуу басып бир өскөп бар жүгө дээрге кызыгарды чыдарындагы биздин районубуз чогулганда, кожонубуз чогулганда оң ажылуу басып бир өскенди чедишкинди дрожжулук деп мындай пайдалуу жеди бар деп болуп турарбыз. Ярмаркалар эттерери бу анганга чоңнун болсо поттоттардын арасында аргылда эргилдени болсо оңда күчтөлдүрөрүн пайдалоонда өскерлик бери эки апа жадабыз болор. Жаңыштын ол айтырларын азыр жубалышканыбыз бу. Онда ханам база бир ындык тийиштик айтыры дергеле бу аэропорттун болсам ол самолеттор олар орун тозуп турарбыз бу. Жек берган бу декабрь жембирде оң свет талыз болсо айтырлар болсо досту ер бор пазала келир неделеде Москва уже деп ындыгы планны мен түйүн жа нерадька деп турат аргыла жубалыштым. Жел улуу теким жени тилеп тура жем бодаргадан. Чуга дегерге болсо ол төлөбүлө листа болсо ичинде шаптаразындар бар. Жаңыштын болсо оң жерде ашкаландырышкын жерде бичиде жерде эбей жетпейин ичизин ийдер кылып барын пайдалын жеди алсак турармын. Чуга дегерге бу күндөрдө биздин бүлгелерибиз ажылдап турар. Олар болсо мен ана ыйыдышкынын биле тилейин биле ажылдап турар болушу. 105 миллион ашка бошакта болсо оларга көрүнө төлөйр журлук. Ал төлөбүлөрүн амда кылбаган болуп турар. Жаңыштын болсо биз мында табагында журттап турашыбызды билирле болбойбуз. Буга иш келди. Бир неделе болгоштун болсо улуу сооктарыбыз база келбейт болур. Жаңыштын болсо жер ону түргө дейр болсак. Бу улуу көрүнөнүн таргызы биле жубалашып турашыбызды мен дилейм дергеле бирле дугарында төгүбүз боттарыбыздын жон арасында болсо төрөл жондур биз жаңыштын болсо эргилдени күчтөлдүрөрүн талазылуу болсо база бир базым дергеле самолет тең бол уже душкун талазы болсо
рейстерінің қылырында ойны жоғалыштым. Қызыл Улан-Батор арасында қайы қанды компаниянар жалашқының қылып болырыл. Камнарға ол же солын болырыл. Ашқалындырышқының саны өглейін болзы. Қайы кірі қанды үйеде болзы еккел. Дейштің пазала дейін бұл мол көріненің болза сайды ергілді айқарылы орыр, орық қарылы орыр сайдыңға өзі тоғырт талғыны берген кіші. Жап бергім январ, февраль, бірдуар, едуар айды өзі база мол же барғаштың, ол жуаларының өзім түңін атта барғаштың не жүргіз біз. Чақарнам жуалар көбейлі болған жолдырын жоғындыққа солын болған. Оң арасында база чоңға солын борда жада өз күрежевіс бардыр. Ол дейірге өзім біздің ұлы ертін әвес болғай. Күреш дейірге лам біздің шынауға құжырус дейірік бі. Қызығыз да әревіс да олырар, ұлыда бичидегі жілер олырарлы олғай. Қажанда біздің күреш ұлы марылдағыларыз дейірге лам чон әвеш деп чөжелігі жуашынға кірбеші. Жаңыштың бұзы ол күрежевісті қанжанған балағар біз. Оң сайзыралын намда ұлғаттырарын талазылы өзі қандығы ұлғанышқының ажылдар қылзы ұса екелдеп, оңда ойындағызы жоғалыштығыз. Телеге жергелді болғаштың оң сонда озам патуға дейір өзі телеге жергелді чемпион жолдыр. Өрешке саған боға дзюдоға. Жаңыштың олдарғаның базам соны ұрғы орыр айттырларын дойында жоғалы жыр молдырын елі. Тыққа соң қылдыр оны өзі теткіп жоғалар жырдам. Ам дерезіне жоғалы жоғалғаны өз дейіргелі телеге жергелелдегі марғылдағыларына Улан-Баторға бір жыл еттіргештің, оң сонда қызылға еттірге келіп көрелім деп жоғала жоғалдығыз. Мөгелер біле келгеш Торан жоғалыштың. Торан сүмелештім әрлер бұл көріңер, әмім жерле чоңыңарға жерле мұңғаратпайын көріңер, олардың амчықлы деткейір болзыңар зәкке жүге дегерге сілердің арықшыларыңар, сілерге оқыраннақ, сілер бозам қолды, біздің туа нацияның бозы мадырларылы болғай сілер деп та жоғаладым. Шынабандыглы олай. Тарға ұшқалар ұттындыры ер жада басты өгерді ерге. Ол еді кім начин жораныл, кім ол жан жораныл деп тұрар айтырылар. Мен бұдарыңа чоңның сағыш бодалыңа желі 300 жылдар ішті артық бар бол деп бұдарым. Бізім ол күріненің ішінде жүртап жору болғай бізілі. Күріне ішінде жүртап жору ұс болғаныңызды ол күріневістің қойлыларын, оң бозы, түрінерін бозы чақтырған дұражым біз. Мен бодымның ол ұлы күрінелер дарғалары білі, оларының төлелекшілер білі тавар жұттырарының артында біздің күріневістің политикасы бар. Бірледі оғарында ұдыртық чүгістің ұлданышқын берген документлері бар. Путиндарға бұл Азия типтің болғаштың бұл Азияның ұлданышқынның ұлы жедешкінлерін бозы чедеуақ көріңер, оғын бозы экономикті сайзыралын біздің жұртуғыстың сайзыралыңа желі салдарын ұлғаттырыңар деп тұрарынды қиғырғылар бар. Қиғырғылар қаман жоқ бодының базалы желі тұш жоқ жорып тұрарыңыздар көріп тұрда жадауы спорсыларын жаңаштың. Бұл айблы бозы біздер регионлар ол инициативаны ұлық деткіп, оғын бозы ажылдарын біздің даруастың чейді олған чуғаларын бозы чұрталға же кейірі жылы ұстыр бізінелі. Жаңаштың бозы ұлық қыдат көріне же барының бертінде олы жуағаны база тең біле таштықы херектер қарылап тұра ямының дарғазы ұлы Сергей Викторович Лавров пласы сүмелештім емеспі. Қанжан парзымыз әкел, чүңді ойында жоғалашсымыз әкел. Мен бодым таламдан бозы мұндық саналдарлық бар деп бодап тұрмен. Ол саналдарының қол өзейді ергелі ол күріненің талазындан төделікшілер бұл біздің комиссияға тең бұл ажылғыр бөлікке бозы ерткен бұл сентябрь айды қадат Россияның ол ажылғыр бөліктері бұл қызылдан ертіп тұрар темір орытты үйді ажергелі жасалғын болдырын. Бірлі дуарына қадаттың төделілері бозы Улан-Батор Пекин деп тұрар ол темір оруын бір дуар чергелелже салғаш оны оза түрген қылығылердір деп. Шаға ол проекттің ол төлеулерді теткен жолдырын. Мен бұдақ бермандығы өз Улан-Батор Пекин деп тұрар ол орықтың қол өзейді ергелі нар чеже орықтар греве ерінің таласындан база оң тең бол ремонтызы оң база жылы қамажыр деп бұдармын. Жаңаштың база біздің бұл ұрысты
Батуға да тарғаға да жоғалашт бұрғаштың, қадатқа да төделекшілерді тавашт бұрғаштың жоғалан жым дейіргелі. Мен бұдарымға черлі өзек бір дуар егілері дейіргелі бұл қызылдан әртіп тұрар ол орықты деткерін ділеп тұрмен деп. Төгі үсті тойында жоғалып тұрдым, Чаңғыз күрінеге де жұрттап тұрғаныз тойында ол таласындан төделекшілер бізге падатқап жоғалып тұра ол жүрді. Оны да өзі ажырбас, аргументі қылдыр өзі кейрер баса екен. Жаңаштың базы отыртықшыларға табыршыт құраштың базы деткімжені алдым өспі. Ие шындыр, біз болу ұсталастан базы ол деткімжені бейір біз ол бөлікке базы кіржір біз деп чуалады. Жаңаштың базы қадатқа су базам ол парум жүктің базы күріне комитетінің оралықшы дарғазылы табырштым. Ол дейіргелам қолды күйсекші органдарының по таласы блозы тең бол сайзыралды қарылы орар шақуынды күрненің бозы ямызы болып тұрар ол діренелі. Ол ажылғыр бөліктің бозы қадат мұрнындан ұдыртықшысы ежі ол меңбі тавыршып бұрандарға. Пазатыққа солын қалды жоғаланыр бұл жүрді жүге дегерге ұлы күрненің элчинеринде болбанган жар подун таласындан сан журагайна тыке кепилдир боо жүрдү. Оңсанда бозы подунун күрненин бозы канды теңби манагызынып турайттырлары чейди бар жүзүчүүл деп жөнү базаты кеки лавла болгон пиле болгон боо жүрдү. Сяо веймин биле жуалаштырында бозы шындыргарын сайзырал ол орктарыбыз тирекшим жешкиндик боор деп подар болзалы биздин бол кылып бара жөстергиле Россиянын Моңолдун кадаттын күчүн жаңы сайгылдыр мөңнер деп турарлы олойбуз. Жек берге силердин по маршрутуңар дергеле бизге болсо солун маршрут турабызбы. Жаңаштын ол шаанда күйеде турганыш кашкалдыр торгу оруунун бозо база бир уланышкыны моон эртип турган болгой деп жөнөбүздүн сактык болду. Жаңаштын мен бодарыма желе тованын по удуртушчуларыбыздын бозо тургузуп баан айттырганда тованын ролу улгадык белген. Онам жүгле эттербес базаки. Уду эттер бар пайдалуу ширлерин тургузбас болсаки. Жаңаштын ол чуатыкка солун кылдыр эрткенин мен силерге мазартап паттап чуалап турган. Оон эртенде өзү таштыкы херектер ямыздын ол кадат көрүнөнүн орулакчы таргызылы табыштым. Ол тарганын подунун статусу биле аларга таштыкы херектер ямыздын боза сайдынын тузалакчы таргызы жүрдү. Ол тарганын кол чуала орон жүзү дээргеле по кадат биле Россиянын арасында эңне педик деңгээлде эдер жибегилебиз. Подустун боза ол политиктик деңгээлде боза дорожкаларсын тургузуп баан тең бол жергелели дейбиз. Ол кыра тургузуп баан жергелелин күчтелдирер деп подар болсалы экономиктик боза хуй ажылдарын кылдыр болса эки. Жаңаштын силердин келгештин боза инфраструктура уруктар дуайында чуалап турайттырыңар дээргеле бизге канчап татыкка чогуу айттырылардыр деп чуалап турду. Оны идуарында боза электр шуунун дуайында чуалап турайттырыңар дээргеле бизге боза тукулу жетишкиндир чуга дээрге боза урумчи деп турар по уланышкын ол территория дээргеле кадаттын тең бол бөлөт бир бүлөлгө талазылуу боза сайзыралды региону болуп турар, району болуп тура жетир. Жаңаштын нар боза база электр шуумутка керек болуп турар. Мен ана жаңызла жоолук бажым боза олшын бирле доарында ол таштыкы күрнелер биле чуаны кылырын мен өзек тайынышкын дээргеле күрненин биздин улуу күрнебиздин Россиянын боза чейди болгон тең бол керелери, чейди болгон чуалары биздин удуртукчубуздун президенти дарганын боза Путин Владимир Владимировичтин боза уланышкыны политикасы болуп турар. Мен улуу аскежим жоза ол улуу даргалар биле таанышып көрө алганым кады бо төрен доомго боза олар биле кады таштаныптар да үйем турду. Бо жылынсы боза силер телевизор, интернетке көргөн болсуздар Путин даргабыздын үшкөнү иште бу биздин дообузга таштана алганы пазыла улуттакы улуу чегишкиндир биздин жонубузга улуу бүзүрел. Жаңаштын ол даргабыз биле по мындык
Кады көлбе кылаштап чораштың бозы оң сагыш бодолун тыңнабаары олар оң бозы кол уланышкыны ажылды канжан кылып турарын база анамындык формалдык эбес пайдалга тыңнабаары меңет кол аз кечик болуп турар. Это что такое-то? Крупная была, да? Почему была? Кто каркает? То всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А не помните, кто тут лесенку дал? Какая те? Да. Это хорошая рыбалка. Көрүнө деңделде болсо ажылды кылдыры дээргелем ол дээрге койлу түрүндө бишик баам болушу жаңаштын бодун таламдан ажылды кылып тураштын бирле дубарында чонумга территориямга биздин республикага болсо кандык жедишкини жедип алып болурул улуу күрүнөлөрүнүн политикасынын иштинге кире болуштун болсо чүнү кыла алсак экил кандык миллиард ташкаларынын төлөбөлөрдөрүн жедип алып болурул деп пайдалдарына бочазакка биздер сүмелешкенибиз дүмүү эле болсо момундук улуу шимжешкин инициативаны тутуп турабыз биз. Херектерге бүзүрейр болсок, жедишкиндерге бүзүрейр болсок. Чулы карак чок, тыңнабан олар киши, арык инвалид кишиндин ян, шагынды кишилер көрбөс боюнун биздин сазиралыбызды жедип алып турар жедишкиндерибизди. Но жалса да мен ол жедишкиндерди улуу жедишкиндер деп санабасмын. Мурнубузда ажылыбыздыкка көбөйт. Ал ажылыбыз дергеле бирле дубарында биздин кайкыра шимжеңгир болурубуздан, кайкыра шудургу болурубуздан камажыр болуп турар. Жаңаштын уйгу тышок тарбошкалар бирле дубарында эрге жагырган болуп чоруу кишилер жерлет тышок ажылдар болсо эки ол таласылды. Чуга дээрге по чуртап турар, эртип турар эбис дергеле улуу шаңды ажылышкындардык болуп турар. Оларны эрттирбейин баарынын пайдалдарын жерле шупту уланышкын болсо күчтөлтүрөр болсо экен.